Pa velika je, bijela, s puno prozora. Prostrana. Ispred kuće je veliko dvorište, zelena trava, puno drveća, cvijeća. Ima puno ptica, djeca trče ispred kuće, imaju ljuljačke. Student sam prve godine Fakulteta zdravstvenih studija ovdje u Sarajevu. Uz to radim. Studiram na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i evo završavam prvu godinu fakulteta. Vidim se u više stvari, pošto volim stvarno da radim dosta stvari, volim da crtam, volim da slikam, volim da obavljam razne stvari na računaru. Tako da vidim se u jednoj od te tri stvari u budućnosti definitivno. Volim jezike, volim engleski jezik, volim ruski, tu nekako ide uz mene. Trenutno studiram sigurno zaštitu na radu i zaštitu od požara u Travniku. Ajmo, aplauz! Ajde pa malo. Hajde moj Herače. Morate pomalo. Vedo, brate, slikaj ljude. Dobro, da mi držimo lopet. Pa planiram završiti gimnaziju, poslije toga fakultet upisat, osnovat svoju obitelj, a ovako ću se baviti, radit ću nešto s djecom, možda neki učitelj, psiholog. Ja želim da nešto sama, samostalno pokrenem svojim radom i trudom. Moja želja je da budem političar. U slobodno vrijeme sviram klavijature i tako, eto, sviram za kulturničko društvo, uživam u životu. Voljela bi prevoditi, na primjer, jezike ili, na primjer, da budem lektor. To mi je cilj da bi olakšao drugim ljudima. Završio sam srednju medicinsku školu ovdje u Sarajevu za fizioterapeut. Znači, bio sam i u Njemačkoj, radio u Njemačkoj, skoro došao. Eto tako, planiram opet da se vratim u Njemačku. Pored tog porodičnog života koji je meni stvarno na prvom mjestu, vidim se i kao magistar laboratorijskih tehnologija. Ja se za 10 godina vidim kao uspješna doktorca, kao dječji onkolog koji će da radi ovdje na našoj pedijatrijskoj klinici u Sarajevu. Idem na edukaciju o pravljenju perika i sutra ili u budućem periodu želim da se bavim tim pravljenjem toga. Nisu znali tačno šta mi. Čak su mi govorili da simuliram. Dok nisam došao u Sarajevo, oni su otkrili otprilike šta je. I 2 mjeseca su me prebacivali s odjela na odjel. Dok nisu ustanovili tačnu dijagnozu, tada su me operisali, a tada sam već bio nepokretan mjesec dana. Ali ja sam inače super osjećala 7. razred, završila društvo, svaki dan izlaziti vanju na turnire, utakmice razne, odbojku sam trenirala u to vrijeme, pa sam i sama išla na utakmice. I onda u jednom trenutku svaki dan smo bili kod doktora, pa smo biopsiju radili. Nisam bila svjesna ozbiljnosti situacije, uopšte bolesti, ni zbog čega sam tu. I onda sam spremili stvari za Zenicu i odmah sam nas prebacili za Sarajevo. To je bio period 2007-2008 do 2010. I to su bile neke 2-3 godine najveće borbe u mom životu. Bila sam upućena u sve, ništa sad me nije krivo. Od same konstatacije da će biti amputirana noga u startu, do tog da mi se bore za život. To je tek tako, idemo da probamo. Poslije operacije, pošto je bilo veoma rizična i nisu uspjeli do kraja sve uraditi, ostao sam nepokretan 6 mjeseci poslije operacije.
i većina njih, ne svi, su zaboravili na mene i nisu se ni javljali. Razbolio sam se baš u neko nezgodno vrijeme kad sam završio osnovnu školu i prije početka srednje škole na raspustu. Boja kemoterapije, mislim da to nikad neću zaboraviti. Bolov koje sam imala od kemoterapije, da sam govorila da me boli nokti na prstima. Najteže što mi je padalo jest kad bi vidio u nekim trenucima da moji roditelji nisu raspoloženi. Da, mislim, koliko god su oni pokušavali da budu u svemu tome pozitivni, nasmijani i da prenose tu pozitivu na mene, dolaze tu ti trenuci kad sam jednostavno primjećivao da jednostavno nisu ko što znaju biti. Nekako sam se u tom periodu najviše zbližila s ocem. Imamo taj neki svoj, ne znam, poseban odnos između oca i kćerke. Ne pričamo puno, ali se razumijemo. I njegove suze me više pogode nego majke. Ne znam zbog čega. Ali na njeg sam posebno osjetljiva. I on kad počne da priča o meni i o tom svemu, ovdje mu se samo ne može i on ne treba više ništa progovoriti, ja sam u suzama. Na njeg, on mi je bolna tačka. Što se toga ti. Može mama nek mi oprosti, može plakat satima pored mene, ali on, ne znam, to je taj, ne znam, osjećaj. Na njeg sam, to mi je najteža situacija bilo za vrijeme liječenja kad sam vidjela njeg da plače. Izraz lica kada su moji roditelji shvatili šta je meni i da ima samo 5% šanse da ću preživjeti. To je na njihovom izrazu lica se osjetilo tuga, bol. Otac rahmetli i majka više nego otac su baš vidio sam ja na njima se, kad imaš 16 godina možeš pročitati govor tijela svake osobe s kojom se družiš, pogotovo intenzivno s mamom svaki dan u bolnici po 5 sati, ti vidiš da ona ide i da se bori nekako, ali da to izmiče ponekad. Nema snage jednostavno. To je više bila borba mojih roditelja, s obzirom da sam ja, kad sam imala rak, imala 4 godine i više su oni prolazili kroz sve to, s obzirom da ja nisam svjesna bila kao dijete da imam rak, šta je rak uopšte. Ono što sam ja, čega sam bila svjesna u stvari jeste da sam prikovana za krevet, da ne mogu da idem vani, da ne mogu da se igram sa svojom sestrom, da imam nekakve kablove u rukama, da nemam kose i to je meni kao djevojčici nešto što mi je najteže bilo palo. Kad mi je opala kosa i čitav taj period je u stvari pratio je niz marama koje sam ja nosila i vezala i pravila se da imam dugu kosu. Za djevojke koje su starije pubertetskim godinama, gubitak kosije je strašan i utječe na psihu, tako da mi pravljenjem tih perika pokušavamo da tu psihu dovedemo u neku normalu, da ne bude nekih posljedica, da one jednostavno mogu da najnormalnije izađu van napolje, da ih društvo ne bi gledalo, na primjer, jer drugačije kad si čela u društvu, drugačije kad imaš periku, mada te perike se toliko približno pravi osobama koje, znači na osnovu slika. Male su razlike između prave i te prirodne perike, tako da se u rijetkim slučajevima može primijetiti da je tu uopšte perika. Neki, tako reći, srceparajući moment kad gledaš kako ti roditelj odlazi, jedina podrška u svojoj toj borbi, da neko ko ti najviše treba tu, a ne može da bude tu i onda se tu sve ruši. Nije bilo tada roditeljske kuće, morali smo plaćati stan. Majka je dolazila u periodu od 12 do 3 sata, meni je bilo teško kada ona rodi.
pokušavam da to vrijeme provedem s prijateljima, da zaboravim. Ja sam se liječio 2006. godine. Tada su uslovi bili loši, pošto je nas bilo u sobi po 13. Roditelji nisu imali smještaja, morali su naći smještaj u privatno ili su morali vozariti. Ja u tom periodu kad sam se ja liječila nije postojalo udruženje, nije postojala roditeljska kuća, nije postojao psiholog koji bi dolazio. Tad na odjeljenju samo jedan roditelj je mogao da bude prisutan uz dijete i to samo 3 sata dnevno. Udruženje se konkretno bavi pomaganjem djeci oboljele od raka u Bosni i Hercegovini. Bavi se svim tim nekim sporednim stvarima koje olakšavaju porodici, a i samom djetetu koji je obolio od raka, olakšavaju taj proces liječenja. Na primjer, roditelji koji dolaze iz nekih drugih krajeva, a ne iz Sarajeva, danas imaju obezbeđen smještaj koji ne plaćaju, imaju sve što im je potrebno za život u procesu tog nekog liječenja, imaju psihologe, psijatre, imaju socijalne radnike koji naravno pomažu i roditeljima i samoj djeci. Za sve što je potrebno roditeljima, udruženje je tu da pomogne da im olakša taj proces. Kako se roditelji ponašaju, to se odnosi i na djecu. I ako su roditelji pozitivni, bit će pozitivna i djeca, a samo pozitivno razmišljanje donosi napredak. Jedan doktor u mom procesu liječenja je rekao 80% je u vašoj glavi, a 20% je na nama. Otac rahmetli, on mi je bio najveća podrška. Iako nije bio uz mene, on je svaki dan iz Kaknja dolazio, samo u meni posjetu, 15 minuta, donio mi hranu i donio mi kinder jaje, pošto mi je to bilo nešto. Jedno vrijeme sam bila odvojena sama u sobi, gledala sam, tada mi je bio najdrži crtić Pipi Duga čarapa. Svidjelo mi se zapravo što je ona uvijek bila sretna, što je družila se sa svojim prijateljima, nije gledala na probleme, posvetila se svom djetinjstvu. Za mene je vrlo teško bilo iz početka ponovo se vratiti gore, zato što se nisam tako davno liječila i kad ti dođeš nekako u tom trenutku se vrati sve kroz što si ti prolazio i svaki put kad ti pričaš o tome ti se ponovo vraćaš, ali ti im daješ neku novu snagu, motivaciju kako ti sad nastavljaš sa školom, sa prijateljima, sa svim aktivnostima kojim si se prije bavio. Spomeniš im i one loše dane, jer i to je u redu, da neko ima loš dan. Apsolutno nepotrebno sažaljenje. Ok, ukoliko ima baš nekih većih potreba za tim, ukoliko, na primjer, neko ima težih fizičkih mana, onda je ok pomoć, ali sada se to nešto posebno mazi, pazi, čuva, stvarno nema potrebe za tim. Mi smo ljudi koji svi ostali, jesmo prošli to kroz što smo prošli, ali to nas je ojačalo. Znate kako kažu, ono što te ne ubije, samo te ojača. Sad se najradije šišala i krače da mogu, međutim, mama kaže nemoj sine, molim te, zbog majke svoje koja podsjeća me to na to i tako to i eto ja zbog toga. Svi će ti drugovi ići na utakmicu, ti nećeš moći neke stvari, to mi jednostavno idem se izvujeći da i ja sa njima idem na utakmicu, jednostavno to je taj recept. A mene rak, ne samo rak, nego udruženje formiralo kao ličnost. Ja ne bi bila ono što ja sam danas da nisam dio udruženja, da nisam dio mladica i da nisam imala to što sam imala. Ne bi bila ovakva osoba i možda ne bi bila na medicini i možda me ne bi zanimale sve te stvari. Moje ime je Advija Džambas, imam 21 godinu. Zovem se Fuad Halilović, imam 22 godine. Veronka Šumić, uskoro punim 17 godina. Smajić Emina, 20 godina. Zovem Mahmić Muhammed, imam 22 godine. Ja sam Ajla Nizić, imam 19 godina. Ja sam Samir Hožba, imam 21 godinu. Ja sam Merijem Velagić, imam 17 godina. Hođić Vedat, 16 godina.